Dobrodošli u Prag, grad domaćin Unibet Opena 2009. Moje ime je Tatjana Pašalić i sljedeća 4 dana donosit ćemo vam akciju Ravno s poker stolova Unibet Opena. Više od 200 igrača registriralo se za današnji dan 1A koji počinje za nekoliko sati. Iako je ovo prvi turnir u Pragu, već je nadmašio sva očekivanja. Sva mjesta su popunjena, a danas igraju Tony G kao i 2 člana našeg hrvatskog tima. Za manje od 4 dana na ovom stolu 9 sretnika borit će se za dio nagradnog fonda od 660.000 eura. Svima želimo sreću i neka igre počnu! Deixa tristezas de coração, te deixa